together with Qatar Airways. Bratri Slavjani, da vidi me, to ide na Katori Pol. Nemoj na jug. Vi polski na sjever. Dobrze. I česki na zapad. Perfektni. Mi je možem igradam. Tamo, kde nikto že ne hače. Jug. Znači mi resiš puć, tvoj. Kakova krasota! Hotel 7 let, sami i svoji na svom. Ostanem li? Ostanem! Konačno sami na plaži. Bez obzira na sve, na ovim prostorima naša sreća traje od 7. stoljeća. Ostajemo! Ostajemo! I zato ostajemo di smo. Letite Qatar Airwaysom i doživite svijet kao nikada prije. Qatar Airways. Istražimo svijet zajedno. Dobro večer svima vama koji se nalazite ovdje s nama na trgu u Šibeniku i svima vama koji nas pratite putem live prijenosa na društvenim mrežama. Nalazimo se na 8. po redu Croatian Travel Festivalu kojeg organizator Hrvatski klub putnika organizira u suradnji sa sponzorima i generalnim pokroviteljima, a to su grad Šibenik, turistička zajednica grada Šibenika, turistička zajednica Šibensko-kninske županije, Nacionalni park Krka, Nacionalni park Kornati, tu je i partner festivala Tvrđava kulture Šibenik, naša već godinama službena zrakoplovna kompanija Qatar Airways, naš medijski glavni pokrovitelj portal Šibenik In i glazbeni pokrovitelj Žuja koja vas večeras u klubu Azimut časti sa gostovanjem poznate grupe Pavel, pa evo nadamo se da ćete nam se u velikom broju, zapravo znamo da ćete nam se pridružiti u velikom broju, a pridružit će nam se i na tom koncertu, a i evo sada je već ovdje na pozornici moj sljedeći gost, poznati gastrobloger, pisac, kolumnist, novinar, urednik i da ne nabrajam dalje sve njegove titule, Domagoj Jakopović Ribafiš. Molim vas jedan pljesak podrške za Domagoja. Hvala, hvala. E sad, s obzirom da će Domagoj ovdje danas po prvi puta uživo predstaviti svoj projekt Rock Otok, ja sam razmišljala puno o ovoj najavi i nije ju baš lako odraditi na način da ne bude tužna, ali Rok je bio veselo i vedro dijete i zato ćemo i mi, Domagoj, tako biti danas veseli i vedri. I pričat ćemo o tom projektu u kojem planiraš zapravo preplivati, to jest plivanjem povezati 50 otoka, s Rokom si ih prošao 8. Reci zašto Rock Otok, zašto nije Rock Planina? Pa, hello people, zdravo ljudi, dobro večer Šibeniće, svim poznatima i nepoznatima i s onima s kojima ćemo se družiti u buduće. Htio bih samo prije svega zahvaliti Nikoli što me opet zvao nakon što sam 2-3 puta ga morao odbiti. Nažalost, ja se sjećam prije nekih 4 ili 5 godina bio sam na prvom pa na drugom festivalu, pričao sam u Azimuta, pričao sam tamo na jednoj drugoj pozornici gdje je tuklo svjetlo pa niko nije vidio 50 slajdova koje sam bio izvadio, ali uglavnom uvijek je bilo divno, uvijek je bilo dobro i još sam više sretan jer sad imam jako puno tih svakojakih piva i naravno jedva čekam da se nađemo na koncertu. Stvar je u tome da sam ja profesor geografije i moji roditelji su profesori geografije i onda sam kao klinac, dok su svi ganjali neke špekule, pikule, kako se to već zove, ili su trčali po dvorištu, ja sam igrao država grad Rijeka sa svojim roditeljima i
Tog dana je nekako već bilo predodređeno da ću ja početi voljeti putovat i stvarno se tako i dogodilo i evo, obišao sam 62 zemlje do sad, nekad sa puno više tih zemalja godišnje, nekad puno manje, ostala mi je samo Južna Amerika i Antarktika, ali to planiram sa velikim Gogom iz Šibenika koji nažalost danas nije ovdje, ali znam gdje živi, pa ću ga naći. Uglavnom, stalno treba putovat, obožavam putovat i kad se moj sin rodio pred tih 13 i nešto više godina, ja sam kao i svaki muškarac, otac, pogotovo rastavljeni otac, htio s njim raditi te nekakvo skupljanje. Muškarci su u stvari puno jednostavniji stvorovi od žena i nama je u stvari samo dovoljno ovoga malo ljubavi, nešto za pojest i da imamo tu neku svoju igricu koju ćemo mi igrat i gdje ćemo biti najbolji u njoj. Znači, to je kad smo bili klinci, to je bilo životinjsko carstvo, možeš si skupljati to životinjsko carstvo, ždrao si one čokolade, jeo si, ja mislim, one omote samo da ih skupiš sve da budeš bolji od svih ostalih, a onda su došli ti fudbaleri, timovi, pa košarkaši, pa Tarzani, Sandokani, sve te igrarije. Uvijek smo pokušali biti najbolji u nečemu, skupiti sve te autiće, sličice, što god. Naravno da sam ja htio posjetiti sve zemlje svijeta i obići cijeli planet, ali naravno dogodi se 100 stvari. Ne stigneš sve u životu, kreneš raditi i izgubiš se, ali ne znam, ja znam da ljudi koji dolaze ovdje, koji pričaju o svojim putešestvijama, da imaju to nešto u sebi i da se jednostavno rodiš s tim i da živiš zbog toga. S rokom sam krenuo obilaziti prvo Hrvatsku, tu 21 županiju. U jednom trenutku sam skužio da ja jako putujem, da volim istraživati, upoznavati ljude, jesti i piti, naravno, zato jesam sad glavni urednik Gastro HR-a, što se vidi. I krenuli smo okolo i istraživati, znači u svaku županiju u Hrvatskoj, kad bi došli, isprintao sam veliku kartu 2x2 metra hrvatskih županija, ali slijepu kartu, znači samo granice županija i kad bi nas dva obišli neku županiju, znači odemo u Čakovec u Sveti Martin i tamo se okupamo u toplicama, pojedemo neki specijalitet njihov i vratimo se nazad, rok bi se popao gore i ofarbao bi tu županiju u neku boju, stavili bi datum i godinu kad smo bili tamo i tako je to krenulo. Skupili smo 18 županija sve skupa, skupili smo 6 država zajedno i u jednom trenutku smo skužili da kako provodimo 3 tjedna ljeta zajedno, kako smo na otoku, moji roditelji žive na Korčuli, odlučio sam mu predložiti to da posjetimo sve otoke Hrvatske. Nije išlo brzo, išlo je sporo, malo smo ljeni bili i on i ja, više smo se htjeli odmarati nego što smo htjeli istraživati, ali u te 3 godine kako smo počeli to zapisivati, skupili smo 8 otoka. Hrvatska ima 50-ak stalno nastanjenih otoka, znači ne računamo nekakvog svjetioničara i 2 koze i trpa Stjepimira, nego baš da ima više od, ja mislim, 100-tinjak ljudi stalno nastanjenih i kažem, to uvijek varira, to ima par tih podataka, ali tih 50 otoka, ja kad sam išao izbrojati na koliko sam ih bio, došao sam do nekih 30, a ja se stvarno volim truditi, volim ići okolo, volim upoznavati, znači to je vrlo malen broj prema tom jednom ukupnom broju. Ja mislim da je rijetko ko u Hrvatskoj to napravio, znači da je fizički samo zakoračio na 50 nastanjenih otoka. Pozdravio bi Ivana Ramljaka, poznatog režisera i novinara iz Zagreba, koji je to napravio i poslao mi jedan SMS gdje je napisao 48. Krapanj, imam ih sve. Od tada su se još 2 nastanila, 3 su se izgubila, ali godinu dana nakon što roka više nema, tu negdje plus minus par dana, sam sanjao i probudio sam se, znate kad imate onaj svježi san još, kad ne znate li java i gledate oko sebe ili ima još nekog da mu ispričate to što se dogodilo, jer ćete zaboraviti taj san za par sekundi ako ga ne podijelite s nekim, i krenuo sam pričati sam sa sobom. U tom snu sam, sjetit će se stari ljudi, kao Veljko Rogošić. Znači, veličanstveni, sjajni plivač koji je bio stroj, koji je bio mašina, koji je bježao iz brodogradilišta za vrijeme pauze da bi sat vremena vježbao plivanje u obližnom zaljevu, koji je isplivao sve, koji je plivao od Afrike do Italije, koji je preplivao cijeli Jadran, koji je plivao 1000 km po obali Jadrana i koji je
u tim svojim najsjajnijim danima išao od Brača do Splita, nekih 50 km, od Visa do Splita, 40, 30, 20 km i to je bila takva fešta. Tad nije bilo nikakvih mobitela, nije bilo videa, ničega, nego su ljudi kad su čuli da će tog i tog datuma Veljko Rogošić doplivat do njihove uvale, do njihovog mjesta, tu bi se gasilo sve. Znači, tu bi se odgađali sprovodi, odgađali bi se svadbe, cijelo mjesto bi došlo na obalu, okretali bi se volovi, tu je bila ova, kako se zove, limena glazba, tan, 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 taran, tan, baklje, sve živo i kad bi Šjor Veljko uplivao u tu valu, to bi počeo Tulum, to bi počeo dernek, svi bi se ljubili, veselili, slavili do kasno u noć, klasika, i Barba Veljko bi otišao dalje do nekog svog uspjeha, do nekog sljedećeg svog otoka i pothvata. Meni je palo na pamet da otplivam od svakog do svakog od tih 50 nastanjenih otoka, naseljenih, znači nekakva je priča da se poveže ta, čisto znači geografski, da se fizički dotakne svaki taj otok, od najbliže točke jednog otoka do najisturenijeg rta drugog otoka i onda nakon toga se odspava jedan dan i kreće se dalje sa tog istog otoka na sljedeći. Naravno da nije to sad nekakav savršen krug i da će tu biti uspjeha, padova, ponora, plakanja, ali nadam se da bi s tim, htio bih krenuti ovoga sad početkom srpnja, da bi se napisala jedna velika priča, jedna lijepa priča, znači o tome kako u stvari treba voljeti ovu zemlju, kako treba voljeti sport, kako treba voljeti taj nekakav trud, naravno ima tih divnih priča kako stvari ljudi među otocima se baš i ne vole. Tipa ovaj moji s Korčule su išli na Lastovo, onda su im porezali 2 masline, onda su ih ovi ganjali sa brodom, pa su ovi njima, ne znam, odveli 2 bravca i tako dalje. Znači, a nisu nam otoci baš ni povezani, recimo, trajektnom vezom, definitivno. Točno to. To je jako loše. Ne? Točno to, znači, uvijek je bilo tih nekih nesuglasica, pogotovo što su bliži otoci, to su, uvijek se pamti, jel se ti sjećaš 63. šta su nam Rabljani napravili. I ljudi onako vole to prenaglašavati i ja mislim da smo dovoljno sad zreli, dovoljno stari da od tih nekih, kako bih to nazvao, zlih jezika i nesuglasica da, pošto to, ovo što si baš spomenula, kako država baš ne brine o tome da su otoci povezani i da ima linija među otocima, da jednostavno da se tim plivanjem, da sad ide sa mnom 10 ljudi sa Koločepa, otplivat tih 2-3 km do Lopuda i sljedeće godine da se to obnovi. Znači da ljudi sa Lopuda odu na Koločep i naravno da se tamo stvori nekakva mala feštica i da se poprave ti odnosi. Isto tako, kako kažem, država ne znam, nema novaca, interesa čega, ne povezuje te otoke dovoljno. Zašto ne bi lokalna samouprava, kad nakon što vidi ovo, znači da se mogu ljudi voljeti i sporazumijevati i da imaju interesa nekakvog. Zašto... Ima više toga što ih povezuje nego što ih razdvaja zapravo. Apsolutno to, znači ako neko napravi neku feštu gdje se vidi da postoje neki drugi s nekog drugog otoka, možda krenu tamo pa se vrate pa kažu drugim ljudima okolo, ne znam, učinilo mi se zanimljivom pričom i isto tako ono što me veseli je to što ne bi sad plivao samo zbog sebe, niti bih plivao sam, nego bih kad bi došao do prvog otoka, tamo bih piknuo jednu zastavicu gdje piše broj 1, znači prvi otok koji je osvojen i onda bih otišao do najbliže luke, znači gdje je nekakva plaža gdje se mogu naći sa lokalnim klincima, dječacima, djevojčicama, njihovim roditeljima i čisto mi to u Zagrebu zovemo krunica kad je ona neka pluta, znači do kud se smije plivati. Znači ja plivam ovo sve od otoka do otoka, mene prati brod kojeg ću valjda naći do tad. Znači, idem ja, ide brod, idu ti ljudi plivači koji žele plivat, dođemo do tih bova i zadnjih 100 metara klinci koji su se prijavili preko neta, plivaju, dođemo na plažu, ja izvadim iz tog broda poklone, bit će svega, bit će tu. Nadam se znači kremica za sunčanje nekih sportskih artikala i knjigu koju sam napisao, knjigu o razgovorima roditelja i djece. To je trebala biti knjiga za djecu, ali kako nisam baš bio nešto pametan, uračunljiv i nije baš iz srca sam to napisao.
i znači nekakva knjiga gdje bi roditelji trebali to čitati zajedno s djecom prije spavanja, jedno poglavlje o tim razgovorima između roditelja i djece, gdje ja mislim danas, evo prvi ću na svom primjeru reći, ja sam previše na tom kompjuteru, na mobitelima, kada dođem s posla doma, upalim kompjuter da vidim što je ostalo od posla. Isto tako, jako puno roditelja i djece, svaki uzme svoj mobitel i ajde samo da završim, ajde samo ovo, ajde samo ono. Kažem, ja sam prvi griješio i nakon što porazgovaramo, ja bih malo pričao o smislu života, o putovanjima, zašto treba putovati, zašto treba obilaziti sve otoke. Imam super jednu ideju, to će se isto napraviti. Ne znam ako ste vidjeli na internetu, ima strugalica svih zemalja svijeta. I sad ako si bio, u Mađarskoj, onda sastružiš broj 37. To je Mađarska i onda je to ta točka, onda Hrvatsku sastružiš i tako imaš sve zemlje svijeta koje si obišao. Pa moja ideja znači da bude strugalica svih 50 hrvatskih otoka i u stilu skupi ih sve. Znači, moraš skupiti sve. Moraš skupiti sve otoke, moraš posjetiti sve otoke. S tim da ja isto te države kad idem obilaziti, meni je najbitnije doći u zemlju, popit lokalno piće, pojest lokalnu hranu i upoznat lokalca. Znači, ako ideš autoputem kroz Luksemburg, to se ne računa. Ako nisi stao i nekog upoznao i popričao s njim. Dobro, cijela ta etapa, to je cijela ta priča o plivanju, povezivanju 50 otoka je zapravo podijeljena u 3 etape. Bilo bi nemoguće da to sve odradiš odjednom, pa možda to da nam ispričaš kako si zamislio, ove godine će ići prva etapa, ali tako, na godinu druga, pa onda treća i krećeš s Korčule. U principu, taj plan se mijenja iz dana u dan, tako da sam ja htio krenut sa Šipana. On sam skužio da iza Šipana ima još 2 nastanjena otoka, ali bio sam isto onak malo zbunjen. Nisam radio školu. Što će reći tvoji Korčulanci? Ja sam baš mislila da baš zbog toga moraš kao njima, jel? Tamo ću 2 dana odmarat. Pošto s Korčule onda moram ići na Lastovo, što je 13 km, onda se odmaram i onda idem opet sa Korčule na Hvar, što je 12 km. U stvari na Šedro, pa onda... Koja je najveća udaljenost između 2 otoka koju ćeš preplivati prema ovom planu sada? To je isto bilo, kad sam shvatio da su Brijuni također na popisu, onda sam pogledao koji je najbliži otok Brijunima. Je li ima neku ideju možda iz publike? To smo trebali pozvati onu ekipu koja je bila na travel kvizu. Oni bi sigurno znali. To mi je žao što nisam došao. Uglavnom, to je tamo Ilovik, Cres, taj arhipelag i to je, boga mi, nekih 45 kilometara. Prilično zahtjevno. To je nemoguće. Ako nisi Veljko Rogošić ili Dina Levačić, koja je rekla da će možda i plivat sa mnom jednu rutu, što je bilo divno, najveća trenutno aktualna hrvatska plivačica, maratonka. Onda sam shvatio, sva sreća, da je to nacionalni park i da nije naseljen, znači nema trajno naseljenog stanovništva, znači ne moram tih 40... One koji rade tamo po hotelu i to ne računa. Ne, to se ne računa, to su stranci. Znači tih 45 km ne moram plivat, ali ostaju ovako simpatični zalogaj kao što je Mljet Korčula 17 km i mislim da ću to ipak za drugu etapu ostaviti, stvari sigurno ću ostaviti. Kad se dođe do Čiova, odnosno do Drvenika malog, onda se ništa nema sljedećih 30 km do Krapnja. Tako da to, ja mislim da sa ovih svojih 49 godina na kičmi i ne baš zdravim načinom života, ipak sam pivski i vinski sommelier, pa moram jest i pit, nadam se da ću izdržati ovu prvu rutu, tih 17 otoka, s tim da sam ja stvarno htio svih 50 odraditi, ali su mudri ljudi, moja ekipa, udrugara koja je osnovala, zajedno smo osnovali udrugu Rok Otok, mudro su me lupili po glavi i rekli, konju, di ćeš 50 otoka, jesi ti normalan, dovoljno da ti zapuše nekakva nevera i ti si 3 dana na jednom mjestu i kako ćeš onda organizirati sve živo. Dakle, kad sam ja to sanjao, kad sam se probudio i kad sam imao te brkove i bočicu soka u ruci i kad sam dotaknuo zid, rekao sam, to je to.
Ja ću to staviti negdje na internete i to će se samo od sebi srediti i ja već sutra mogu ići plivat, svi će se ponuditi, sve turističke zajednice će mahat, već sam vidio brodari će se stvoriti ispred stana u Zagrebu. Flota cijela jedrilice, ali naravno da to ne ide tako, evo sa birokracijom smo se mučili, ali uspjeli smo u 3 tjedna osnovati udrugu, tako da sve se kreće pomalo i dalje ovo sad sve super djeluje tu, ali još ništa nije sigurno. Znači, ja se samo nadam da ću to krenut i nadam se, bilo bi divno kad bi što više ljudi tu plivalo. Dakle, ne sad da klinci, da juniori plivaju sve te velike udaljenosti između otoka, ali bi bilo izvrsno da dođu baš na tu plažu nekakvu, bit će sve naznačeno, sve će biti vidljivo na internetima i da čisto malo zaplivamo, da se oni malo umore, da sjedimo na plaži tih 10-15 minuta i onda da zajedno odemo tražiti zakopano blago, znači jedan treasure hunt smo izmislili, moji udrugari i ja, i u principu bit će još nekih 15 minuta hodanja po svakom otoku, bit će jedan sakriveni predmet, nešto kao geocaching, nadam se da ima vas. Znate šta je geocaching, vas dva? Imali smo čak i predavanje prije 2 godine na tu temu. Razgovarat ćemo. To su klinci u publici, ako nas ovi na live streamu ne vide, s kim ti razgovaraš. To je već opako, to sad kad skuži geocache, imam ljude bolje nego mi svi odrasli ovdje. Imam ljude s kojima ću tražiti sutra okolo. Da, dobro, geocache je samo jedna od stvari koju planiraš raditi kad se zaustaviš na tom otoku. Tu će biti još puno aktivnosti za klince i za roditelje, jer zapravo cilj ti je ukazati na potrebu veće povezanosti, na potrebu toga da se više razgovara, da se više osmišljava zajedničko nekakvo druženje, igranje i bilo kakve aktivnosti koje ne uključuju ekran, jel tako? Za sve to ti treba i podrška ljudi, turističkih zajednica i ostalih lokalnih glavešina, recimo to tako, na otocima, kako ide ta komunikacija s njima, koliko oni zapravo pozitivno reagiraju, brzo reagiraju i daju ti podršku. Možda malo je i ovo sad prilika da ih pozovemo da se više aktiviraju i da brže prepoznaju ciljeve i ideju cijelog projekta. Točno to, upravo to što govoriš. Ima puno tih sitnica, faktora, detalja, znači prvo je trebalo bez osnivanja udruge, nema sponzora, ne može se pokrenuti ništa. Da bi se nabavio brod, treba skupiti nekakav novac, zaplatiti brod, zaplatiti kapetana, zaplatiti članove posade, znači treba biti nekakav doktor, inače država neće da se uopće išta organizira. Treba biti nekakav snimatelj, pošto je jako bitno da ovo sve bude popraćeno. Prema tome treba nekakav brod za 4 ljudi koji će moći u slučaju nevere prespavati u tom brodu, jer ne možemo sad tražiti neke apartmane, tražiti to je ipak sezona u Dalmaciji. I naravno tu je nekakvo hrana, piće, odjelce za mene, naravno. Ne planiram bez odjela plivati tamo u Dubrovačkom akvatoriju gdje je voda nekih 16-17 stupnjeva. Nećemo o meduzama. Uglavnom, tu je neki milion tih malih stvari gdje onda shvatiš da ti treba i račun za udrugu. Ali dok ne otvoriš udrugu, nema računa. Kad otvoriš udrugu, onda trebaš čekati 2 tjedna da se to pokrene sve. Uglavnom, to je, ja sam se naravno prekasno sjetio, od 100 ljudi kojima sam to rekao, 96 reklo, joj, nije ti to pametno, nemoj to raditi, aj to za 3 godine, takve neke stvari. Ali imam nekakvu potrebu, nekakvu želju da, ja znam, ispričavam se za ovo, kaj to mi je od doma, ali htio bi nekako taj krug putovanja završiti s rokom i da bude ponosan na mene. Evo, to je godinu dana sam bio nikakav, ništa sam buljio u neku točku, a ovako ako krene ovo sve i ako na svakom od tih otoka bude tih 10-ak djeci roditelja i ako oni uzmu tu knjigu i stvarno na večer prije spavanja to pročitaju i ako taj klinac zagrli tatu i mama zagrli klinku i obrnuto, to je, mislim da sam puno napravio, jer kažem sve više tog otuđenja, sve više se bavimo nebitnim stvarima, a premalo komuniciramo, gledamo se i radimo lijepe stvari.
Da, fizička sprema je isto dosta bitna kod takvog jednog velikog projekta. Sam si naglasio, ti nisi Veljko Rogošić, ali evo mi koji te pratimo na Facebooku, na Instagramu i tako na tim svim internetima, vidimo da ti osim što hodaš okolo, jedeš, piješ i tako dalje, da ipak i vježbaš, da se pripremaš, kako to sve skupa izgleda i zapravo misliš li ti da će tebi to što nisi možda krenuo puno ranije biti neki problem i da ćeš možda morati u nekom trenutku i prestati plivati, ukrcat se na brod? Jel to sad vidiš ko neki veliku grešku ako ti se to dogodi, da ćete to sad ja sad to nisam uspio, ili ti je to ok? Mislim, ako na pola puta ispadne moram se ukrcati u brod, vratiti, pa šta ima veze? Sutra ću se vratiti na tu točku i nastaviti, ne? Pa, prva stvar, ovo nije za Guinnessovu knjigu rekorda, ovo nije za nekakav memorandum, znači da se mora to striktno isplivati, da mi neko gleda duljinu noktiju i jesam li taknuo bovu sa desnom pretljetkom ili je nisam taknuo. Ovo je projekt koji sam smislio uz pomoć dragih ljudi i smisao svega je povezati dva otoka. Sad, da li će ja obući perajetu, da li će ja imati kapicu od neke tuljanovine koja će brže klizit, hoće li imati specijalne naočale ili pit nekakav izotonički napitak. Neće biti doping kontrole, valjda, nadam se. Mislim da je bitno samo da ljudi vide da neko voli te otoke, da voli ovu zemlju, da je vrijeme da ljudi prestanu odlaziti s otoka, jer im se ništa tamo ne događa, ništa lijepo, osim da žive ta 3 mjeseca na divlje od turizma i onda šta? Onda nemaju ništa. Kažem, zato, ja sam u stvari polukorčulanin i probao sam dosta vremena dole, ja se želim vratiti na otok, ali nije baš neka sreća, nije neka epoha. Što se tiče fizičke spreme, uvijek sam htio biti najbolji u nečemu i naravno da mi nikad nije uspjelo u tome, dok nisam 2002. godine krenuo plivat, to su bile Hrvatski kup u daljinskom plivanju i tu je bilo nekih 15-ak maratona, s tim da to nisu sad maratoni, bilo je Šilo-Crikvenica 3900, najkraći, a najduži je bio Faros, 16 km. I sad sam ja to krenuo plivat prve godine i dogodilo se da u toj kategoriji mojoj od 30 do 35 godina nije bilo baš puno ljudi i da ti koji su bili puno bolji od mene nisu uspjeli otplivati sve maratone. Ali sam ja bio zagrizo i ko vjeverica skupljao bodove i na kraju se ispostavilo da sam ja bio prvak Hrvatske te 2002. godine u daljinskom plivanju, s tim da evo najdulji taj maraton te godine od 8 km u Omišu sam ja plivao za 3 sata i 10 minuta, prvi ga je plivao za sat i 45. To znači da nikad nisam bio profesionalni plivač, vrhunski plivač, ali sam bio jaka konjina, amaterska. Znači više na silu, više na glavu, ali te čekala pivica na kraju i to je čista sreća. Znači doplivao si neke medaljice i to je bilo super. Sljedeće godine sam to ponovio, ali to je bilo ipak pred nekih 15 kila i 15 godina, no kako sam Sad će biti još lakše, sad si jači. Pa sad radim na masi upravo, koja će nestati. Ja apsolutno vjerujem nakon tih prvih 100 km da će se istopiti, ali idem svaki drugi dan ili jedan dan malo teretana, čisto nekakve trake i veslanje, a drugi dan odem na bazen, s tim da u Zagrebu nije baš neka sreća sa bazenima, pa idem negdje oko 7 ujutro. Od 7 do 8 kad je manja gužva i kad se ne sudaraš sa ljudima, ali kažem, to su godine, to je malo ljudi u ovim godinama su baš dobro držeći i mogu računati na apsolutno zdravlje, tako da ne bih htio brzo ići, ne želim prebrzo ići i želim da što više amatera i ljudi dobre volje se pridruži. Veliki Miho Bošković, najbolji vaterpolist svijeta prije nekih 10 godina, kojeg sam intervjuirao dok sam još u Playboyu bio urednik, rekao je kad je vidio o čem se radi, znači kakva je ta cijela akcija, o čemu se radi i da je smisao povezivanje otoka, rekao je da on obavezno sa svojim klincima ide plivat, on će tamo, mislim, prvu 2-3 rute, etape odraditi. I zaboravio sam navesti jednu humanitarnu notu ovog cijelog projekta. Baš sam te to htjela pitati, jer to ti je isto jako važno u ovom dijelu. Znači,
ovo što smo rekli, znači sportski dio, edukacijski, pošto ćemo ići malo ono po otoku, ja ću ispitivati, ono bit će neki mini kviz, isto 5 pitanja o tom otoku, i nakon toga je i skroz bitna ta humanitarna stavka gdje ćemo skupljati u crowdfundingu neku lovu da pošaljemo 2 djece iz siromašnih predjela Hrvatske, iz kontinentalnih predjela, koji nikad nisu vidjeli more. Vjerovali ili ne, jako puno takve djece ima, skromnih roditelja, skromnih primanja ili bez roditelja, kojima bi nekih tjedan dana ili 2 tjedna na nekom otoku uz more, mislim da bi to bilo nešto najveće na svijetu. I ovo što si rekla, znači, ako to bude u te 3 etape, ili 2, ne znam kako će se razvijati, da to postane višegodišnje, nekakva, rekao bih ono kao nekakav, ne natjecanje godišnje, nego nekakav kao fešta. Znači da, ne da sad svake godine svi plivaju 50 otoka ili 17 otoka, nego da svake godine u jednom trenutku da se obilježi taj dan Rok otoka i da se ljudi sa obližnjih otoka da se povežu i da pišu neku dobru priču. Imaš ideju i nekakve budućnosti projekta, možda ne možemo sad o nekoj dalekoj, ali zainteresiralo me ono kad si rekao da imaš ideju možda i nekakve aplikacije koja bi se mogla na sve to nadograditi. Ja vjerujem da je to idealna prilika da se onda pojavi, možda nakon svega toga da se pojavi slikovnica za djecu koja će možda govoriti i približiti im baštinu naših otoka. Točno to. Mislio sam, znači, kad se ovo završi, nastaviti pričati. Da cijela priča ne završi sa te 3 etape. Točno. Znači sad ovoga, ne znam, 9. i 10. mjesec kad se malo ovoga zahukta škola, ići po školama i u sat vremena ispričati što je Rok otok i zašto bi bilo dobro početi se spremati malo vježbat, ranije se dići pa malo sklekova napraviti ili otići na bazen, naučiti malo plivat i da se može na nekom od naših otoka da se može organizirati nekakav mali maraton, nekakva trka za djecu. Kukljica recimo ima takav divan mali maraton od 800 metara za klince, Omiš isto ima svoj maraton, mislim da je 1000 metara je za djecu, a 2000 je za amatere, a 10.000 je sad za profesionalce. Tako da, isto tako, ovo si izvrsno rekla, znači knjiga koju sam napisao je, htio sam da bude za djecu, ali ispala za djecu i odrasle, čak možda više za odrasle, i razgovarao sam s jednom prijateljicom koja bi htjela od toga samo uzeti dijelove koji su za djecu, pa da se napravi nekakav između slikovnica i stripa. Čisto ono, znači, a to je ono zašto treba više razgovarati, zašto treba pričati. Ovo ima i smiješnih scena, ima i blesavih skroz, ali kažem, evo, vidite koliko ja mogu pričati, tako da pričajte više s roditeljima i mislim da će se puno više problema riješiti. Dobro, imamo možda neko pitanje iz publike već sada za našeg Domagoja. Imamo, evo, gospođo, izvolite. Knjiga je trenutno u lekturi i redigiranju i to nikad neću naučiti. Poredak riječi u rečenici, glagolski pridjev trpni, kod moje divne prijateljice i sad je znači u tom uljepšavanju, ali čekam ilustracije od jedne isto divne osobe koja mi se sama javila i rekla da je pročitala prvo poglavlje. Prvo poglavlje sam objavio na stranici, na Facebooku, Rok otok, i rekla da ona misli da vidi svoju viziju kako to izgleda i onda ona rekla da će mi te ilustracije napraviti. U principu čekam nju svaki dan da se javi i onda ta knjiga treba ići u štampu. Tu je jedan problem, ja sam mislio dijeliti tu knjigu besplatno i sad trenutno tražim sponzora koji će preuzeti to, znači štampanje. Ja sam mislio nekih 2000 knjiga, ako bude onak, ne znam, 20-ak tih djece po otocima u prosjeku, naravno da će biti na prežbi, na lastu, da će ih biti manje, a da će ih na Krku biti više, znači da to zaživi i onda da neki sponzor preuzme tiskanje knjige i da onda se u njegovo ime to dijeli na svakom otoku. Evo poziv svetim sponzorima da se odazovu i da podrže i štampanje knjige, a naravno i cijelu ovu
ostatak priče, jer doista ima tu i puno troškova. Naravno da je najvažniji taj neki tvoj unutarnji drive i ja uopće ne sumnjam da ćete to i dovesti do realizacije tog cilja, ali i sve ovo ostalo i tim ljudi koji te podržava, a i financijski aspekt je itekako važan. Jeste tu kontaktirali, spomenuo si znači u više navrata tu djecu za koju bi želio da ti se priključe. Medijski ova priča jako dobro popraćena, što nije ni čudo, mislim ti si već godinama u medijima, kolege te i vole i poštuju i naravno da će svi i pratiti taj projekt, što je opet veliki plus za sponzore. Što pratiti? Plivati. Neki će i plivati, dobro. Ali ne znam, da li ste se možda obratili nekakvim dječjim plivačkim klubovima, pozvali njih da se pridruže, obavijestili, jer uvijek postoji ta mogućnost. Mi koji radimo posao vezano za medije, mislimo da svi sve vide informacije, međutim nije to baš tako, jel? I nekad baš prava informacija ne dođe na pravu adresu. Pa možda evo obratiti se i njima da ih se direktno pozove da se pridruže. Apsolutno, to je opet moja greška, jer treba tu znači osmisliti web, osmisliti Facebook, osmisliti Instagram, osmisliti sve živo. Ja sam poznat po tome da nešto izletim i onda me vrate nazad i sad sam pametniji, slušam pametniji od sebe, onda ja bacim nešto na par adresa, onda dok se to vrati prođe par dana. Trenutno završavam web, nakon toga krećem u taj crowdfunding i prije toga, u stvari kad se to dogodi, znači ono dan prije, 2-3 dana prije tog lansiranja, ja mislim zvat medije da se to poprati malo jače i da onda imamo sve sređeno. Kažem, sve se dogodilo tako da ja sam se probudio, vidio Veljka Rogošić je napisao taj post na Facebook i... A imaš toliko pratitelja da je onda to postala priča, onda je to postao projekt u tom trenutku. I za 10 minuta me zove prijateljica s jedne televizije, dođi tu, ovo je divno, ovo će biti savršeno, ja ću plivat s tobom, svi ćemo plivat. Kao, dođi, ja sam to ispričao, loš sam bio taj dan, to je, ja se pravim tu da sam frajer i faca, a u stvari sam, sažvakana nekakva gljunta sjena. I došao sam tamo, prvo sam se isplakao, onda sam to ispričao, totalno nesuvislo, i na kraju je to krenulo svugdje i, kako se zove, sam shvatio da sam totalno nespreman. Ali evo, sad kažem, puno ljudi se ponudilo, divno je to na tim svim i na Gmailu i u gradu. Te ljudi zaustave i kažu, stari, kad ćemo plivati. Javljaju se ljudi koje nisam vidio godinama. Dakle, tu je opet i dalje što se tiče nas, najjače to su ti mali ljudi. Ljudi iz gomile, raja, one za koje ni ne znaš i koji će, ne znam, za malu Milu, za koju niko nikad nije vidio, doćeš doma i stavit ćeš tih 100 kuna i nećeš izaći 2 dana, ali si imaš neku savjest. Ali kažem, nije nikakav smisao zaraditi išta od ovog, nego samo otići od otoka do otoka, nacrtati nekakvu tu lijepu kartu, nekakvu mrežu i živio, brate. Evo tu vidim potencijalnog plivača i malu plivačicu. Plivat ćeš. Uglavnom, kažem, sve će se srediti. Nekad odem totalno turoban, pošaljem nekakve te upite sponzorima, pa dobijem odbijenice, pa sam neću niš, idem sam, prodat ću auto, vući ću luft madrac sa sobom, kako mogu Česi, mogu ja. I niš, i onda drugi dan se probudim, odem plivat, ubijem 3-4 kilometra, sav od klora u nosu i krvavih očiju, dođem na posao, odradim svojih 10 sati i opet krenem, opet se dignem i tako, iz dana u dan. Jedno čekam u stvari da zatopli malo more, da se ljudi počnu kupati i da im još više bude ovo blisko i kažem, već čujem kad... to je smiješna situacija. Dakle, taj bazen gdje plivam svako drugo jutro. A dobro i kažeš di se kupam, jer u Zagrebu to tako je u bazenu. Više kupanje nego plivanje. Znači, u Zagrebu možete plivati u bazenu od 23 metra. I sad za građanstvo su 2 pruge široke 1,5 metra, znači manje nego inače. A u 2 trake vježbaju sinhronizirane plivačice. I sad je to, ne znam ako je neko bio u bazenu dok sinhronizirane plivačice treniraju. Dakle, to je nekakva šipka
pod vodom, metalna, gdje je ova teta koja je njima trenerica nabija ritam, a istovremeno nekakva kolonija svira, nekakav ubojiti tehno pod vodom i sad ovoga to je vaš ding, ding, ding lupa s tim metalom, a ti pokušavaš plivat i sredit misli. Onda se zabijem nekad glavom u zid, ali to je dobro, to je već ono... Dobro, ja sam očekivala da ćeš ti sad reći da se ti njima ubaciš u traku, tako da zapravo uopće ne sumnjam u tvoju tehničku spremu sad nakon svega ovoga što si rekao da prolaziš. A što je najbolje, oni plivaju 3 put bolje od mene, pošto sam stari kilav, ali evo, veliki pozdrav svim sinhroniziranim plivačicama u publici. I poziv da se i one pridruže Rock Otoku. One prebrzo plivaju, naravno, Mislim da bi to bilo ovako dosta atraktivno isto i za medije i tako dalje, jel? Da budeš palir, onako kao ove kako se tvoje zove. navijačice, cheerleadersice. Da. Ja to već vidim, već imam sliku. Ribino jato. Da, evo. Imamo li možda još koje pitanje u publici? Ili ćete pitati našeg ribu čim se spusti s pozornice? Evo, izvoli. Pardon? Možeš malo glasnije? U svemir? Pa znaš šta, mislim da tamo nema ništa za pojesti popit pametno, tako da mislim da, malo sam predebel kad sam vidio da se, kako se spuštaju, ne znam u kom je to filmu, kad se spušta kapsula sa, mislim li s Marsa ili baš iz svemira, kad se moraju ugurat njih troje unutra kroz onu rupu i sad nekako malo mi je bolje ovak plivat u otvorenom moru nego da čekam sad da me neki čiko navede. Kao, sad ćeš pas tu, i tako, ali nije loš jednog dana. Neka odu prvo ovi amateri, onda kasnije turistički. A to je dobro pitanje, vidiš ko zna, možda idući put kad završi ovaj projekt Rock Otok, pa za par godina kad budemo pričali ovdje o uspješnom završetku, onda će možda sljedeći projekt imati neke veze sa plivanjem u svemiru. Vidim ovdje ekipa bi se možda i mogla pridružiti kao plivači. Koje otoke ćeš pokriti u Šibenskom akvatoriju? Da ih odmah pozovemo da se pridruže. Znači, svi nastanjeni otoci su u igri, Krapanj, Zlarin, svi ovi, Murteri, Dugi, Žuti, svi živi, ima ih milion, ne znam ih ni pobrojati sve. Još jedna stvar... Je to ove godine u planu ili je to sljedeća etapa? Ove godine znači samo Dubrovačko-Splitski akvatorij, rekao sam samo, to je kad sam išao gledat, kad sam još probudio se to u 4 ujutro, išao gledat, je li to moguće, je li to ostvarivo. Zanemario sam jednu sitnicu, kako sam po prirodi malo blesav, znaju ljudi odavde. Još sam pogledati sad koliko ima udaljenost, nekako sam mapu sad tamo našao, Google Maps, Google Earth, i pogledam i sad nešto piše NM, toliko i toliko, NM, toliko i toliko. Sad ja mislim to su kilometri, ali NM, na more, nešto, na mali. I evo, počeli su se smijati oni koji znaju da je to nautic miles i da je nautička milja, čak nije ni onih 1600 ovo što trče atletičari, nego je 1893,7 i onda mi je pao mrak na oči, ali kad jednom kreneš, to je to. I mislim da, znači, evo sad prva ta etapa, Dubrovnik Koločep, ima 4,5 km. Znači, ja sam u najboljim danima plivao to, ne znam, oko sat vremena bi išao. Prošle godine sam išao preko Zadara. Preko Zadara sam, to je preko 5,5 km, mislim. To sam išao 1,28. Znači, sad ovako nekako kilav su još par ljudi. Mislim da je to 2 sata poštenog, urednog, kvalitetnog plivanja. I ja znam da svako ko je trenirao plivanje, svako ko je na vaterpolu bio, a nije se raskvasio ko ja, da je to njemu nekakva izvrsna zezancija. Samo kažem to trebaju prepoznat ljudi na otocima. Na Mljetu imam svoje ljude, javili su se, bit će savršeno. Na Korčulu me čekaju 3 grada već, isto svi će plivat. Na Hvaru, sve živo, čak znam di ću jest na Hvaru. Kreće se, nekakav moving, da stvarno puno ljudi volim i znam. Evo, tu je Cvita s kojom sam pjevao u zboru 5 godina. Bio sam kapitan odbojkaške reprezentacije na faksu, reprezentativac u karlingu, kako se zove, sve sam, svašta sam radio u životu, baš puno ljudi znam, puno ljudi volim. I puno ljudi tebe voli. To se ne zna, slabi su na fejsu. Ali opet ovo što kažeš ti fejsu, Instagram, i to je nekad čista laž, to je
Ovak samo super, ovo je ok, kao ono, trebam 1.000.000 eura, like, buraz, dobit ćeš nešto. Tako da se ne zanosim s tim, zanosim se u ljude koje vidim i s kojima pričam, koji mi pristupe, s kojima se nađem i to je divota, to je ljepota svega, jer kažem, ja sam prvi preveliki ovisnik o mobitelima i mislim da je apsolutno to divna stvar, da pomaže puno toga, ali da pretjerujemo s tim i ja se nadam da ću samim tim što ću toliko toga isplivati da mi se neće dati, da ću biti toliko strgan da ću imati svog čovjeka koji će to trpati sve na društvene mreže. Dobro, interneti će pomoći u tome da se ta priča približi ljudima i da ju ljudi prate. Evo imamo tu sad pitanje od gospođe iz publike, reci. Super pitanje. Dakle, ja sam napisao tu rutu, ali to je otišlo sad u Ministarstvo pomorstva, pa mi se vratilo jer nisam to nacrtao i sad čekam da mi čovjek koji zna crtat nešto na tim kompjuterima, ja sam star, ja sam na Spektrumu odrastao, da mi on to nacrta i da mi pošalje, da onda ja pošaljem ministarstvu da se to odobri i onda kreće sve gdje ja, evo kažem, znači nije krenulo još neke osnovne stvari, nisu potvrđene, ja sam mislio da će onako doći, samo bok ljudi. Na Salveti nacrtaš, pa neke ozbiljne projekti su se kao na Salveti prodavali, jel? Crtali. Veliki projekti, da. I tako sam, u stvari, kad to bude gotovo, onda će to osvanut svugdje, onda tek mogu zvati sve medije i to predstaviti, jer za sad, ne znam, ja bih htio 6.7. znači da se krene iz Dubrovnika, 7.7. sa Koločepa na Lopud, 8.7. sa Lopuda na Šipan, sa Šipana na Mljet i onda bi odspao jedan dan. Na Mljetu Viškar je to već 8,5 km. To, naravno, treba svi ljudi koji su plivali u bazenu, malo je drugčije plivat u moru, puno je teže plivat u moru. Na Lastovu bi znači trebao ovako. Znači jedan dan odmaram na Mljetu, idem za Korčulu. Ako dođem do Korčule, odmaram 2 dana jer ću krepat. To je 17 km, to je baš najjači zalogaj. I malo ćete i zadržati na Korčuli tvoji. Ali ovoga ima jedna dobra stvar. Pitao sam ljude, lokalce, struja manje više gura u leđa. Ako se pliva od 4 ujutro do... A dobro, ima tih nekih detalja. U stvari, jako je bitno razgovarati sa lokalcima, puno više znači neki ribar koji tamo lovi ribu i zna kako se kreću kurenti, nego neki doktor pomorstva koji je napisao knjigu o tim strujama, ali 63. Jer i sami znamo kao zemlja se vrti, zemlja je zemlja je u stvari stalno u pokretu i sad jedan potres u Indoneziji ili ne znam, nekakva nekakva tornado koji je tu došao, mijenja tu površinsku sliku mora dosta jako, tako da kažem, to je tolika avantura da meni ni samom nije jasno šta mi je tu trebalo, ali onako, odozgora samo, sad si obećao, sad moraš. I evo, sad moram, kažem, hvala ljudima koji su mi odgovorili da krenem na svih 50 odjedanput, ali mislim da je ovo dosta veliko i kak se zove, ako ne ove godine, nadam se da će sljedeće godine opet se to pokrenut, onda se ide od Čiova, u stvari od Drvenika malo bi se išlo do Krapnja u 3 rute i onda bi došao tu do vas, onda ste gotovi, znam sve koji ste bili tu, kamera vas je snimila i... A slušaj, imamo mi sljedeće godine isto festival u 5. mjesecu, pa onda i mi možemo ovdje odraditi jedan poziv svima da nam se ovdje odmah potpišu ko dolazi, pa ćemo onda prozivanje. To je to. Evo, riješili smo. Evo, ova ekipica ovdje u prvom redu i drugom redu mlade nade, oni su bili na veliko zainteresirani i onih 20 minuta dnevno što provode na internetima, oni će popratiti sigurno taj tvoj projekt. Nisu bitni lajkovi, bitno je da pročitate ono što Riba želi poručiti svima vama, znači vama klinci i vama roditelji, i ja vjerujem da će apsolutno svi tu poruku itekako doživjeti i živjeti. Evo, to iskreno želim svima, kao što želim tebi da uspiješ u tom projektu, zapravo uopće ne sumnjam u to, imaš podršku svih nas, moralnu, ali sigurno će biti i u nekom drugom obliku. I evo, pozivam te možda sada da zaključimo ovo naše druženje sa nekom tvojom porukom djeci, roditeljima, koja će im onako odzvanjati ušima dok se ne pridruže ovom plivanju i ne pomognu ti da realiziraš svoj Rok otok.
Pa evo sad kad se dogodi nešto tako grozno i loše, prevrćiš sve te sekunde, svaku milisekundu gdje ste se smijali, gdje ste išli zajedno. Nemojte čekati da se, ne do Bog, dogodi nešto loše. Slavite svaki dan, veselite se, ljubite se i istražujte. Igrajte se i dođite, ako vam se da, plivat Rok otok ili barem navijete da preživim. Hvala puno na svemu. Hvala ti puno, Riba. Hvala svima vama koji ste bili ovdje s nama, koji ste pratili ovo naše druženje i ovo predstavljanje priče o Rok otoku. Mi se sad odjavljujemo na nekakvih 10-ak minuta, a onda ćemo ovdje dodijeliti nagrade Dijana Klarić. Ja uopće ne sumnjam da će jednu od tih nagrada u budućnosti dobiti i Rok otok. Hvala još jednom, vidimo se. Hvala. Da, pardon, ovoga sutra ujutro je radionica za djecu, idemo okolo i učimo o ekologiji. Nikola, otkud se kreće? Ispred Travnjaka Azimuta. Dođite, bit će veselo, bit će zabavno. Naravno, 10 ujutro, lijepo doručkujte i slijedi tulum. Vidimo se u 10, živjeli. Vi klinci svi tu iz 1., 2., 3., 5. reda, ja sam točno zapamtila ko sjedi i sutra dolazim provjeriti ko je došao na ekološku radionicu. U 10 sati nađemo se svi na Travnjaku ispred Azimuta i ja uopće ne sumnjam da ćemo guštati u druženju s Ribom. Neće se njemu biti lako ustati ujutro, tako da molim vas dođite u što većem broju, jer ako ne dođete onda će prigovarati šta se mora dići. Hvala. Going places together with Qatar Airways. Bratri Slavjani, a vidi me, to ide na katori pol. Nemoj na jug. Vi polski na sjever. Dobrze. Vi česki na zapad. Perfektni. Mi je možem igradam. Tamo, kada nikto že ne hače. Jug. Noć mi risiš munj, pol. Kakova krasota! Hotel 7 let, sami i svoji na svom. Ostanem li? Ostanem! Konačno sami na plaži. Bez obzira na sve, na ovim prostorima naša sreća traje od 7. stoljeća. Ostajemo! Ostajemo! I zato ostajemo di smo. Welcome to the world of Discover Qatar. For the most unique Arabian experiences in a place we know and love and are better connected with the most memorable family breaks, extraordinary retreats and successful business trips. Stop in for a desert adventure between flights or a personal shopping tour of exclusive boutiques. Stop over and recharge at a world-class resort or uncover the hidden secrets of the city, where 24/7 support and smart service are expected from being part of the world's fastest growing airline. More great service, more warm welcomes, and more remarkable experiences.